Football Titi part jasari som pangana ngai thavele don ta ila Luis Suarez chuan a khelmek na Inter Miami a cham chun som zel turin kum khat dai contract azia bela hei wang hian na kum sangni somni paru kum tluanin Inter Miami a hian a cham thei don ta ani Uruguay forward hin kum sangni somni pali season atangin Inter Miami tan hian ain lan chana tun thlengin David Beckham club tan hian ala tholok le kum in sangni somni panga a po hian in elna sanga Inter Miami tan match som nga khelin goal som pasari akhunga assist som pasari neitel bokin match som nga atang hian goal contribution som thum pali loi ala nei tlingani Suarez hian thathara kum som thum pakua apum ve to dona player upa ve to tak ni ma sela USA a hian a thaina thatakin ala lan tir thei zela Miami po hian ring tokin contract anja tharpui football khovel tuam tu thunei tu sangber FIFA chuan nakum sangni somni paruka FIFA World Cup USA Canada le Mexico a nei tura hein elna a tel turte lo mandon tur sum fai prize money anti sang thu antar langa 50% te mewin anti sangani FIFA World Cup sangni somni paruka hian champion teamin dollar maktadoi somnga an hlo dona runners up in dollar maktadoi somthum pathum an hlo don boka hei baka hian a hlo tlember tur group stage baltlang loram te po in dollar maktadoi kwa an hlo don ani heng prize money baka hian FIFA World Cup sangni somni paru khel phak tura in betling ram zong ten dollar maktadoi khat point panga an don belvek don boka hei hi anin buat saina sen so phusuk na tura FIFA ina apek tura niya chuwangin FIFA World Cup sangni somni paruka hian a hlo tlember ram po in dollar maktadoi som point panga tal chu an hlo tlingvek don ti achiang ta ani he thu buat saila hian champion team ina prize money atana an don tur dollar maktadoi somnga hi India poisa in cheng vaibel chezali somnga pani nuai sari singni sangni le zanga loi ania hei hi champion team in poisa faya an don turani World Cup khel phak shima adong tlember turina an don zat dollar maktadoi som point panga hi India poisa chuan cheng vaibel che somriat panga atanga somko panga inkarania chuwangin FIFA World Cup khel phak shim ram hian India poisa a cheng vaibel che somriat panga chuang an hlo ngei don ti achiang ani Arsenal legend Thierry Henry hi BBC na choimoina sang abua sai BBC Sports Personality of the Year choimoina asem thina lifetime achievement dong tura thlan ania kumsomli pariat mi Thierry Henry hi Premier League chanchina player ro pui berta jinga chiar telania kumsani sompali khan inkhel achol sanani he choimoina lifetime achievement award hi BBC in sangni somni panga BBC Sports Personality of the Year choimoina asem huna an hlan tel vedon Thierry Henry hian soin football hian engkim min peya ke point ka engkim ka pe atia football hi atan ahlutna asoi fia thiam le Thierry Henry hian Arsenal tan khan hun ni mangin match zathum samsari pasari akhela goal zani somni pariat khungin Arsenal tana gol khung tam ber record siama ama a Arsenal tana gol khung tam ber record siam tu yen right record akhum ani Thierry Henry hian Arsenal tan khan FA Cup no moi tum thuma choya Premier League no moi tum ni choin tum khat sangni pathum sangni pali season a an choi phei chu invincible team an ni lai khania Premier League season khat chung tlomi 11 an mang tluan thakani khatiang sul nu nei kha English Premier League chanchina team dang an omle tamia lavani Thierry Henry hian mimal choi moina po adong tam to le chung jinga chuan Premier League Golden Boot ringot po chumli lai adonga PFA Team of the Year a season ruk chung azon zatin alang phak bokani ani hian Kevin De Bruyne nen record in tom nei bokin chu Premier League season khata assist nei tamber record ania season khata assist tum somni ve an nei ani tuna choimoina adon tur lifetime achievement award hi football huanga chuan Sir Alex Ferguson te George Best Pele Bobby Robson Bobby Charlton Sir David Beckham le Sir Kenny Dalglish te nena hlan aloni toa Thierry Henry hian abel vele ang he choimoina hian infiam na sanga huama chuwangin don har satak po ania ngai hlut a hlo phana pakhat ani telbok French forward Kingsley Coman champion no moi choi thei zet hian a khelpui to te jinga Carlos Tevez Juventus a khelpui thina kha chuan omber pol ani thuti hian a soya Tevez khachu amak tak zet ka khel to na team zong ka thlir let po in Tevez kha striker ka khelpui to zong a team a ngong nei lian berani training na a ero engma atingai manglova ati ve tum ero chuan kan zo derani mai olsam takin apal tlang zel mayang che
ani kha ball alak sak thei lo reng reng game kan khela te khan ati tur ati zat zat zela game a har sat pau le a hlim zual bok ani angkha chu player ding chuak thin chak jok ni zel thin an nia Tevez Khan Champions League final min hruai thleng ani ati ani Kings League Oman hian Carlos Tevez kha ada sang le Jose Mourinho hian Italian football hi tlahniam ati hle ni turani ti hian a soyani kha Italia hian football quality hi atlahniam ani keima chuan Serie A hian top player an om tami alo Serie A khelte hi ka za hlea ma se diktaka ka soidon chuan Lautaro Martinez ngei po hi sangni pakua sangni som seasona Inter Milana ka squad a khan bultran tu zinga atel phak lowang player thatakania ma se top player ani lo ati ani Jose Mourinho hi chuan Italian football atlang niam bia lama Italian tual chung football hian khovel huap anga top player ti thei tur an nei tari lova anga yani football khovela thunei tu ber FIFA ina choimoina abua sai the best FIFA award asema World 11 bikin soisel a hlo zual ti theiania World 11 a tel phak ngei tura mitam takina an ngai le an be seite ma se telve talo langsar zual te po tarlan ni in chung te chu BBC poina tar langa chung ang te chu soikai vele lokila World 11 a tel phak lo langsar zuala an soite chu goalkeeper Alisson Becker Liverpool le Brazil goalkeeper hiania Alisson hi kumsam thum pathum mi ani toa season liamta khan Liverpool in English top flight league atum somni nana an choi theina turin tha tholok ber pol ania Premier League a match somni pariat khelin chum som clean sheet ani right back a hian Barcelona le France defender Jules Koundé hi tello langsara ngayania kumsomni pasari mi hian season liamta a Barcelona ina La Liga no moile Copa del Rey no moi an choi theina turin tha a tholok leya Barca ki player te jinga mi ani center back a hian Arsenal le Brazil center back Gabriel hi tello langsara ngayania kumsakni somnia Lille chua sana Arsenal pantu Gabriel hi tunlai football khovela defender thaber te jinga soyania then khat phe chuan a thaber ani ri e ti hialin an soyani Gabriel hian season liamta khan Arsenal tan match somli pahni khelin clean sheet tum som pali anei puya ma se champion no moi lian tham an choilo wangte po ani mai theye vote nei te ruwa tlana lo zinga atelta ani center back danga hian Alessandro Bastoni Inter Milan le Italy center back thatak hi telphak lo lang sarjinga soyania Bastoni hi Inter Milan tan season liamta a an key player zinga mi ania Champions League final Inter Milan in an thlen theina konga tholok ber pol ani Bastoni hian season liamta khan Champions League bi ka Inter tan match sompanga khelin clean sheet tumriat anei pui left back a hian Spain left back Chelsea tana khelmek Marc Cucurella hi tello langsara soyania Cucurella hi season liamta a Chelsea in Conference League no moi an choi theina tura tha tho tu zinga mi ania chuba ka chuan anram Spain tan po nget zualin tu hnaya a tha zual emoniti turin a khel thina chuwangin mitam tak chuan World 11 a telve phua an ngai ani forward dinglama hian Mohamed Salah hi om ngei tura mitam tak chuan an ngaia Liverpool tana season liamta a che tha mai Egypt superstar ni mek Mohamed Salah hian season liamta khan Liverpool tan match somnga pali khelin goal somthum pali akhunga assist somni pathum nei telin match somnga pali atang hian goal contribution somnga pasari temep anei tlinga kum somthum pathum mi hi World 11 a atel phak lo thung season liamta a ache that ema wang khan PFA player of the year choi moinate football writers player of the year choi moinate Premier League player of the year choi moinate Premier League golden boot le playmaker award choi moinate a hui 5 veka a khelna team Liverpool English Premier League a champion puibok heti chung hian World 11 a atel phak ta chuang lova mitam takin mak anti hle midfield alaya hian Declan Rice Arsenal le England player poimo hi om ngei tura mitam takin an ngai boka kumsakni somni pathuma paun makte doi za a Arsenal ina an lei hi tunlai football khovela midfielder thaber te jinga soi anime ka Rice hian season liamta khan Arsenal tan match somnga pani khelin goal kuwa akhunga assist som anei telbok midfield laya omve phua mitam takin an ngai dang le chu Scott McTominay Napoli le Scotland midfielder hiania kumsamni pakomi Manchester United ina andu lo Napoli tana lunglu thami chanchang mek hian season liamta a Napoli in Serie A no moi an choi theinan a tholok leya hun poimo gol poimo tak tak khung tu ania
Napoli tan match som thum pali season liam ta khan in lanin goal som pahni akhung ba ka assist tumruk anei tela Napoli ki player ti lo rual lo khopin ache tha ani chuba ka chon anram Scotland ina FIFA World Cup an khel theina tura anin petlin theina konga umpire poimo jingami ani boka heti chung hian World 11 a ero atan mun aom talovani forward veilama hian Barcelona le Brazil forward Rafinha hi mitam takin omve phua an ngaya Rafinha hian season liam ta khan Barca ina La Liga no moi an choi theinan te Copa del Rey no moi an choi theinan te a tholok leya Leeds United player lui hian Barca tan season liam ta khan match som nga pasari khelin goal som thum pali te mem akhung ba ka assist som ni paruk anei tela match som nga le pasari atang hian goal contribution hi som ruk loi anei tlingani World 11 a striker lang phak lo lang sara Hurricane hi soyania Bayern Munich le England goal khung khol hian season liam ta khan Bayern tan match som nga pakhat khelin goal som li pakhat akhungani Hurricane hian season liam ta khan a career champion no moi achoi masak ber atong boka Germany a league sangber Bundesliga a Bayern an champion theina tura tholok berte jingami ani ma se heti chung hian atan FIFA World 11 a mun aom talova Robert Lewandowski po hi telo lang sarjinga soyani Barcelona le Poland goal khung khol hian season liam ta khan match som nga pahni khelin goal som li pahni akhunga Champions League a goal som pakhat akhung tlingbok kum som thum pasari mi hi mani position ken tel mo phurna hlen chuak thaber te jinga ngai ania hei wang hian World 11 a telve phua mitam takin an ngai ani World 11 a lang phak lo lang sar zualte kan soi boka achun zom nan Afcon lam hoi hi soikai lokang Afcon hi Africa khomol puya in elna sang berania African ramten Africa khomol pui chunga football manga in elna an nei an ngai hlut ber ani Afcon khelhun hi anai leta a December ni somni pakhat atangin an khel tran dona January thla hun engemaw chen hi a hol phak don bok heta hian player langsar tak tak anin lan dona ma se tun tuma kan soitur ero Africa khomol puya in elna sang ber Afcon a hian champion no moi la choimi lo langsar zualte kan soidon ani Ahma sabera chuan Mohamed Salah hi soita ila kumsam thum pathumi Egypt superstar hian Afcon no moi hi Egyptan ala choimi alova ani hi avan duai hle ahun chungin final voi khat an khela ma se Cameroon laka tlomin final a van duai zoka an tang ani Egypt hi Afcon a an champion hunun ber chu kumsang ni som kha ania ma se Salah hin kumsang ni som pakhat atangin Egyptan a khel tran ve chowa Egyptan champion no moi choi man lo chia chia jinga telin tun thleng hian ala choi lo ta zelani Chelsea legend ro puitak Didier Drogba po hi anram Ivory Coast na Afcon no moi la choi mi lawania ani hian Chelsea tan khan major finals tum som khelin goal kwa akhunga heng final tum som atang hian tumria ta Chelsea hena chan puin no moi choi puya ma se anram Ivory Coast ta nero adana dangdeu Drogba hian Afcon final match hi tum ni a khel mana ma se final tum hnia hian avan duai zoka atang ve ve a chu wangin champion no moi choi lovin atluan ta ani Liberia player omto zonga ro pui bera soi thin African player zinga Ballon d'Or dong omchun ni bok George Weah po hian Afcon no moi hi ala choi mi alova ahun chungin a khelna klapa te ro pui takin inlan thin ma sela anram tan Africa khomol puya in elna sangber Afcon a champion no moi a choi mi alova anramina alaka abese ang thin phok chuak zo lovin hun amang ral tachak ani Nigerian forward langsar Kanu po hian Afcon no moi ala choi mi alova Ghana midfielder langsar tak thin Michael Essien po khan Afcon no moi hi anram tan a choi mi alovani ani hi Drogba ang thawin club level a chon ro pui takina khela ma se ramtan khomol pui huapin elna champion no moi a choi phak talova a hlotlin na lungthu tikim lo tu zinga chiartel ani tuna player kan soite lo po hi langsar tak tak Afcon no moi choi lo te po anom nual maya ma se khatichina khan du tok ta photila nizan in khel result le zanin in khel turte soika yang nizan khan in elna then khat khalchun zomania chungjinga chuan Spanish club ten elna Copa del Rey run of 32 a Atletico Baleares khelmola Atletico Madrid gothum gol hinan chaka Atletico Madrid tan hian Antoine Griezmann an gol ni khungin Giacomo Raspadori an gol khat akhung bokani Talavera khelmola Real Madrid gothum gol hinan chak boka he mecha hian Real Madrid he minisomli pakhanna Mbappe penalty goal mangin ma an ruaya first half additional time a
Talavera player Manu Ferrando an lama tilut palin Real Madrid hian hun chan vea sinhi fain man ruai second half minisom riat na Talavera hian Nahuel Arroyo mangin an sipuran su thena beisei an nei sang thar vele ma se minisom riat pariat na Real Madrid hian Mbappe mang bokin an gol thumna an khung zuya minisom ko pakhan na Talavera hian Di Renzo mangin gol dang an khung bel vele bok ma se gol dang lu bel talavin khwalmola Real Madrid hi gol thum gol ni nan chaka Copa del Rey roundup 16 anin hlang kai ta ani Mbappe hian gol ni akhung le ta ka wangin ti hian kum in sang ni som ni panga a gol som nga pariat akhung ting ta a Real Madrid club chanchina kum sang ni som pathum khan Cristiano Ronaldo an gol som nga pakua khungin Real Madrid ta na calendar era gol khung tamber record asiama kha record kha Mbappe hian gol khat chawin aphak talavani ma se Real Madrid hian kum ina match khat chaw khel turan nei to a Sevilla an ma chhondon hei hi Mbappe hian amhan tangkai lo chuan Ronaldo record akhum theidon lova khum na chance anei that rualin khum lo na chance anei sang ve thowani English club ten elna Carabao Cup quarter final po khel chun zom ni in Manchester City in an mikwal Brentford sin hi final neya Ryan Cherki le Savinho ten gol khat ve ve khungin French playmaker Ryan Cherki City tan amunam zui zela City hian phu takin semi-final anin langkai Newcastle in an mikwal Fulham gol ning gol khatin an ne boka Newcastle tan Ian Wiza al minute som na ma hroina gol khungin minute som parungna Fulham hian Lukic mangin an sut vele a heminu hian gol dang lu bel theilok lo ma sela additional time minute som ko pani na a Sandro Tonali siam saka tangin Lewis Miley an Newcastle changna gol akhung ta ani ti hian Carabao Cup semi-final match a Newcastle le Manchester City anin ma chhondona Chelsea hian Arsenal le Crystal Palace in ma chhona achak zok an ma chhondon bok ani kan topic hnung beratan BBC na transfer thuleng atarlan te hi soita ila heta hian Italian chanchin buten antarlan danin Roma chuan Manchester United atangin Joshua Zirkzee laklu tumin ma an la chun zom zela ma se United hian pal makterwe somthum panga borvel an phuta hei hi Roma hian tam antideu thunga chu wangin Roma hian don hiam tumin tran an lamek ani Roma hian lona ho a angeta in lei theina tura thu thlun tel puyan duwa angeta in lei theina tura hian transfer fee atana inremna andu zat hi an be seizat aya tam United hian an chira wangin buaina an tok tamek German chanchin bulian building atarlan danin Barcelona chuan anti manager Hansi Flick kum samruk mi hi kum sang ni somni pariat thlengdai contract zia tharpui an duwa heti la hian Hansi Flick hi chuan kum sang ni somni pasari ni pui hun thlengdai chau Barcelona a hian contract zia thar adu thung ESPN in tarlangin Barcelona chuan Aston Villa atangin kum somni pariat mi Spanish defender Pau Torres hi laklu antuma Borussia Dortmund atangin kum somni paruk mi German international Nico Schlotterbeck po hi an be seizinga atelani Telegraph in tarlangin Chelsea chuan English midfielder kum somni mi Kobe Mainu hi Manchester United atangin laklu ngei antuma Crystal Palace atangin Adam Horton po laklu andua Chelsea hian English player tha lano pang tak tak te hi laklu ngei tumin tran an lana sa hle Standard in tarlangin Crystal Palace a contract mangzong nai mage hi Crystal Palace team kai hroi tu Oliver Glasner hian January tha a saltumna anei lova a contract zo hun thlenga Crystal Palace a chhorchun zomzel adu zok ani German chanchin bulian building tarlangin AC Milan chuan German striker kum somthum pani mi West Ham tana khelmek Niklas Füllkrug hi an la lut ngei don ni in alang zela AC Milan hian lonin an ho anga angeta in lei theina turin West Ham nen hian thu an thung tel don pokani Ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak thechin chu ni le phot sela ama a kan soito ang khan ritlang omna alare fel lo dewa wangin oki te po tlemin ngai thak anuam lo deuh mai theya thlir tu ten kan lo thathiam ram don nia